chese na ye owuo o se ade lokoi oni phone supervisor no fra network ni getting to 1 hour 15 minutes na omushim and some ye engineers never be you omo edu omo film na homo nyina tu etam sa watro ya sini din na yesa ko second one na lifter every esro abeti ato 15 minutes na papa ade nyame ye be say om sa 2 hours to so ama ne tena say relax na etam sa de ba ye no na chesa wacha eni pa ni din ni atamfo nyenya nkopon from level 100 up to 500 there na le tin wo ho na level 600 ni there na le tin ni and wo bu so mo say na me be ye dey wo palebu ha 6 years ni me be ye dey me ni me ya tia school fees pay level 600 ni dia yira na nyame a wotumi ade nyina aye ene wonu mo asama wo kan ye ene wo kontra wo chen ye nyame na wotumi so ama ye de kunim abroso a me nyama adwene se eke ye kwa induction ne ba ene ye baba be adanse sentini se o ka kire ye se o ko abroche kosu ade no o so be ye exams no be ye ono ni o induction no abom na wasaba back be 1 week nia na mi tira ha na ye kan na hye me se mi ti adanse ye di se Kristo di animonyam eti wo a wo te ha sei anadwe mi so challenge di about say wo ha no sa so sere sa da ya na a say ye na awrade ba ye sa me bana sa me ti asa na me ko na me ba obi ti ase minim de nyame wanche ye ba asa bu so me sie nie aso di awrade na papa so aye no me to me nka anadwe di me kan nyina say papa nyame wo hira wate mama do nya kese na ko so aye kese e ko so aye kese anadwe ja o nyina mo ba rate na rate be ye everybody so aye amen wa ye no fa hallelujah money service bi jinamo sida awa 9 to 10 mi jinamo me ti form na me proskoto na rade nyankopon wa ya anadwe me da hallelujah amen heaven kasa osoro kasa not to form no friend itala makayanda papa nyame wo hira wate wo hira no osofo nyina wa hofama modi amma na yesusu anka yeja adum no wakanya ya hoho anopa ne anyumere amen amen Bishop minia bai se awade yankopon ehira minia bai ese wo awo ha opese wutu kwan wa try ba ko menu mensa amfa ma wo si ti na dance enya ntu kidi no e de na awade ayama Ceder I'm say 2024 me ba ha say like me ba ha say bompa ye da bia about 2024 na me imagine say me tu kwan because na yenya scholarship menya full founded scholarship I say me ko US na me ko sua me ko ye me masters so ho enti me ba de retu me papa anim e ma papa na me bo ho paye enti e ba nse ye ko interview ni eni pa 17 they could do American embassy obia the same scholarship ekuta me no eno an ekuta obia ba ye the visa ne ma enipa 15 ene car enipa 2 a me ka ho e me ne boy ba ko enti mi di osu eba me papa na ase in fact na office wo oje no ho ba bia enje because me hu ni say me bia me GPA bibia e kama ai wa senka mo de visa ne ma me ba o ma nfa ma me opa bia na no ka asem bi se ma me obi a wo ani bia hu a ohu say akontu da wanim enti yire ho ne bom paye enti after 1 month ena omo ye say me bibia ye janim to mbesa ye reapplication e de amame enti ye say ye reapplication e de mame na je say me wie ye no nso a me nsa anya date e wo Ghana ha e wo say me ko South Africa e ho na date ni bi wo enti me dey bato me papa anim say papa de ado ni de wo say oba me tu kwan ko South Africa e ma obon paye ma me koy ye koy ni eni pa 5
na 3 abeka yen 2 ni ho ama ya 5 yes I the visa ni ma nipa 4 and the saka me nko a ya ansa mfa visa na ansa ama me bi twa ticket say me di 1 week e was South Africa in fact na kwan na ye metenten nti menya na kade e chin ya amaba because tia meti ho no na se mfa so bi ani so me frɛ me papa bet bi di su che say okasa pra mente se papa me hu de me nko a nipa nyina nya visa na me nko a de osi nyame bɛyɛ se de osika no bɔkɔ no osi nyame bɛyɛ nti me fa plane na me sa ba Ghana biem me ba ye me need aso nyina answer because date ni kura we ye re-application we pay date kura for interview mpo a we nya nti me ba counseling na papa kire ma kwankyere na me koye ye nti one day be enumere 7 me restart my laptop and I'm who say date be abeda ho ntem na me de me nsa bo so ye mu ani and I'm koye afa de broni hwe manim saa wasemami ubi be everything is genuine nti obusa me say ono na ibusa me say edi be ntina mienu ni nyina ya mfa visa na ama me because the same school the same program the same scholarship nti die be nti na previous 2 na me koy ni nyina ya mfa visa na ama me nti o sa me je to me ho say bia na me bae no me hu kasa ehwa wa mu sa me question bia no ane say your visa has been approved and or the man in fact yes na me kwa na refuse me nti na me time a e was a medical school no aka just 7 days na school na bi nti ahopepre e ma me ja ho ko US nti me kodu ya no nso nyame aye niam bebre na ama me kwa ya na chese opportunity that was we a full founder scholarship member with me apply all visas the whole world who US out me apply me has say me apply bi me apply 2 weeks papa na me nya Canada kan ho me say apply na me say nya Spain kan ho me say apply bio enu aya me ba Ghana no na me apply enu aya me bedu ya ma say na UK asaka visa na me nya e wo US me on Sompa no wa fomo esua mabesu wo fia yemi obeya besu wo fia ni no office oba oda ne benz mo de ka na eba ansusu no oka na asema ntemu se na na fom minim hawa wo so na mu fia say akwantu a erade beye ne simple amount ebi so na time no na nya nduru ye osi broni ni disansa adenti na ya mva amount efise obi bia ye na maame ne time no na nya nduru ye ne time no turu ye no ene wanya multiple visas e wo ne de be won so a wo hwam ya wo tie me say ya wo ba ukunu oyire de fa kwantuo ho ufi dem ha akọ ana say wo hwam wo TV so o tie me wo radio so a won so ye wura fufufuro ye mo no o say erade mfama onfandomo mano wo a wo ka amen kase no on erade de ama sa fe na wo ka amen a onka ho enti ya man kwan na me se da bi sa ade nyame aye me die metwa plane ticket na ma bagana na ma ba be di adanse ase nyankopon animonyam na ma da me papa nso ase empire bopa ya obo time achi anadwo de so mu nyina na me fe sometime me friend kwa ya me hwe time me fe ni wi ansa na ma hwe time mateti ni yie enti papa ene me gina ha se ya nyankopon won hya obebre amen me da ase fa no nyam na rade nyame ase e wo de wa ya ma me amen Bishop yenu abai ejina ha na wodi adanse PSA ahye asaforade enmonyam ma pono so ama ne de ne bai ahye na chiefi se abofra nso eka adansedie no eho na Bishop yenu abai na adansedie enyina ne se wo ye abofra ya ohye na chi 3 months pepepe na akomayade eba beto no so na akoma no etutu na ontimi enya no ho hwe na abofra ya sese wo hye maami achi wadi 2 years na na say 1 year 9 months na yade no eba beto yenu abai so Bishop yenu abai si odi yade echinchini ekokọ hospitals ekoi
omoma ne nuro mu chance kan omoye bibia enso yade no ase entimi entu yade no enko ya na yade no ekoso eye kese yade no nti waso okoda asori fie bia empese ebebodi bishop waso okoda hof 7 months ama omuma no oyo bi e de sra ya fe na oyo na ama ni nipadua no ho ebon a wontimi enko enipam na bishop yenu aban si eye Sompa TV watching me TV a na koto ho no hu se Ceder hour yebo empire ho bishop yenu aban si wode no ho aje empire bo no mo na ensu a eye awusira so na ukasa yenyu su na de ubeyi su bia na ensenchene eni akire no onum nsuo ni bia na oda na odi nsuo ni bi so ato na koma so oso opeda sachet no de ato TV nanim entu sira so wi a onum bia na odi bi so ato na koma so na we na dakro oda ho a eno hu se obi asidam ho na koma na eya ne ya no wayi sa akoma no afuru ho na odi akoma foforo aba da to na koma no boom. Bishop was every ha Yadiano say 2 years say memory one thing can be na wo atana ojuna ha na order asa for radiance man na radiance do born in semono ni o say ya na to no pe bia na ekuwo na de kakese yes cardiac arrest yes we na ya kan brofo kese ato so na de wo ko nse do aso ono ne de nyame asoma na bofo ama ma be Ceder hour nyankopo asoma na bofo abeyi akoma no ama na akoma foforo the born in seven no nyame be yi so how na firi ho amen wa wo hwe ya wutie ye wo how no ento nyera mane na radiance bishop yenu aba se me bayi kura no ntimi mfa ne nhye nachi for 2 years wantimi amfa abofra no anhye nachi da so abra usra nsuo no so enne otimi ede ne ba no ehye nachi yanya dio monsom yio ni aba danyame ase e pa cho me danyame ase papa nyame onhira awani waye me ma ada the first time me dia ba le enra na de na makoma ne ya me no ejidie woni me mabilo me bi anom no fo ada esan makoma ni nti wonti me anom no fo ada me wono bo so me ansa pepe ifia mitimu ebura wom me sa ebura no me dia de ni butu mu na ji ponam sa me kan no musa obi abamicho mama koma ho no wa no efiri ho makoma enya ahoto bia fia mienu afe ane bosome nkono ebe wanya 2 years ene o semachi emletia kakra bi na me hu papa e wo radio so na me ka so obi bia la wo he nkono se Ceder hour nyame wo ye nyame amen wo ha fa ho tu nusiye papa mi woni do ni se dia wo sutia enna dua re bana be hu no enso makoma pa ani mi gidi a menya aye ani nsu a me de to radio ne ho me mfa ba ko me tam success ni nyina na me di ato ho sansa makoma ni nti pe se enko emamme me da ho na me hu se obi gina me so a wo ya akoma no operation wo ya akoma na anya no no de foforo abatu efiri ho makomo aba na metiam makoma me ho kula ya hi obi ba ka sa metira me ho so mentira me ho makoma na ya me ya akwanya me nhira amen akwanya me nya akasia amen papa efiri sa abra mi tina hai me di unyankopon ba ya me nyankopon amen na me di fia so ba ya me fie amen nyame a wa hye ma papa se no ode be kwa ye papa ma na koso na je unyankopon me di na nyankopon oyo nyankopon me da radio asema mame ekra dana semane ni pedua sa wo hye mame mpoboa mo a akoma ya de mfie mienu ne ba wantimi amana no fo wantimi amfinance energy
so when just Ceder our Nyankopon ka so obefa hene enti de kenyina ne se enmonyam ka Awurade amen amen sema Awurade Nyankopon hallelujah 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 se me ka kire o se Onyankopon bia ni hode ne ho ato no so a wamane de magwa da wo how na da wo so na ema wusu no wo wa benedi na ema wusu no wo obi ofulu Ceder awa no otu anamo sa otu gidi anamo sa wo so ono so odi powerful so no obedi adanse amen me shenya me tumi nya me ho de se wo so onyame ma wa danse amen ba yesa nko fa danse de bemra o de koso aneti adanse no wo so uti adanse no nyame ma wa danse de bi amen Bishop yemi abai so ejina ha no no so di adanse pisi ase Awurade no nyam wo se eye fa junior ye anano mande wabie ni store a otim na owo no hu se no ho na enko niye iti oto store no mu se okwa akoda kakra na nya ebia nya meba bua no ama ne ho asane no papa yenu abansi okodae na osori ye no na afempo na yade no mo ayedin ohu se ni padua mu asese no afenso ne nsa aya nsuai na ne nsa nso no ehwamoa ne nan na ne nan nso ekoakoa afe ontimi ansori nanti ontimi anya no hwe ne homenso ete enti oyayai ena okobo ne step mother epunumu ena ne step mother no efre ni kunu sa mi yiri ewu nti wontu murika emrafie ti ni kunu no ba ya no tam no eto ka mu se odene ekọ hospital papa yenu abansi omu kono na edin onum se owuo atuna wie enti udia na no obo se Ceder Nyankopon enino Ceder Nyankopon enino fi wo se yemo wo se afraid ya oba udi no papa wo se ehonu ma no wo hunu se eya no video ma asisi no na afro ni video ma asase ejo no papa yenu abansi omu kodru hospital ho wantimi ansi anante ni kunu ene peja no ana obono kwato hospital bed so wase ne nsano na egusu amwamo a omutini ma enye ne nan no so omutini ma enye enti wakati nurse bi se wase na aduru Ceder hour wono so we bi a Ceder hour no otai ene ebompae to wakati nurse ni se nurse no amfa ni for ensechi Ceder hour no ema no na wohua ne ho ebeto no nurse ni no kacha ne se ne phone battery ewu enti ontimi enyama no yemi aban se sa nurse ni no edefo bama no sa onfama no ojiri se obodi a Ceder Nyankopon ebeto no enti yemi aban asase se obodi wa sase se obodi papa oguso obodi na ne nan na akwa no na emu atnetne nensana ayadai nensana awu no na nensana so atnetne papa yemi abai se ehonu ma oguso obodi na afedia no hu se no ho atono na no ho atono doctor babe cheke no obe examine no ebe hwe mi kondi ya wasi program bia eni ni podium anajona oni sa yi no ebe ne ba fie otina ha na oda asafo ma wonse ma rape ya me watches eye stroke ahoma eno motoche no say ya na stroke na kawo so NSS say problem 90 mi anka no so a wa wo hwe me awuti me ade bi obodo fo no suma se mra wo so wo so na ebebo adani akoba bi afri baaye Awurade acho fa no nyam nyina ma Awurade ase de Awurade ase papa wo so me da wase udin no se minim se papa din ayaresa wo papa din nko na me boy yo man kashi me wan nsemensa asedoti mono asustan de wo ase sene apanyami sho bebre amen obo me din na Yesu din na obo no kwa wonsema eni oba no Bishop abusuai ejina ha
na omudi adanse PSC asia saforade enmonyam wonu abai a ojina menchen wonu abai eyetirechireni a otre ade e private school class awo akrabi e ohonoma oha adwene pa enti abafra no ekobu obi e class wo ama moja etu no enti yenu abai so as teacher ni no ono nso etia abofra no ofaba etia abofra no na no na abofra owo 6 years no e ka tire yenu abai se won sana wode abome no ya behwe won sana ye betwa afri ho yenu abai se ani nanu ani nansa na mensa asase ehoro ehwo na ne ma ne ede ni tu mirika ebehu bishop oba wonta na aka cha ne se abofra na sama waka no wodi Kristo bi etwam afri enu abai so o ma na kwantre se onkoye na ne nsa no yentwa okoye ya na ne nsa no epaye ena no ho atoro wotimi etia na ade a ojira ha na oda asaforade ase obi owa twema area ha de za samuel bi esi enchensa media chere fo nyina do su ko Yesu motem bana na rade ase bishop na dance na tosuminu yemi aba ise eya esirem ana na wote eho ana owie ni secondary school eya SHS owie ya na onya akonya sa okọ polytechnic ene aye kano eya technical university okobi ewie ba papa obefie no na oni certificate ni nsoha otie nyina ofeli ni nyina wan pass ba kokura etu obefie no na oni certificate na onya akonya abetena akumase ana osi da bi osa beto ni school no so etu onya admission ewo winiba na no na wotu mrika eba wontan se wodi kan akobi ama obefie wan fa certificate ama enti ti da nyankopo emo no nyame emfa so na omo no na we ya okwadie onfa certificate emrafie papa oso opo mpaye ma no ema na kwantre ema no koye and now wotina hay wa university no ewie what the certificate abafia wotina ha no da radiase wose we degree holder wotina ha we da radiase o ma wonsem na rade nyankopon enti ye na waka chere rade nyankopon Papa, oh, you can speak English. You can speak English. Papa, thank you for blessing me. The last time it's not Oba museme rate. Oba meni mabrofun kwa na oka. Oba meni mabrofun kwa na kamede o sha rade nsa. Amen. amen Bo museme rate. Jawo hodi na rate. Bishop Kwapong Eradi Israel no wanya okese yenu abai se ono so wa adanse a eche so na e school adanse mama adanse no ko Ceder medanyamia se wonia waya mame eba Ceder ha de nyamia ye mintimi ka free school time na papa e hye me kom na obom pa ye mame edu se me pa adwuma nso papa na me behu no o ka say me ncho ade a me pese me ye na me sure teaching because no na me hwehwe e kira kwan ana ampa me nyam 2012 I was sent 4 years me ko promotion but ade 14 years ni me ko promotion da me apply a me nya be ya ma ye ni pasem me mehu papa me nka hwe nkire no enti this year na msi debi adanti na mi wo difo na mi mehu no na me nka me ha nkire no amafo odi adanse papa mi ni na nante ache adanti na mi mehu no enti mi behu papa na me ka kire no o mama kwa se ma me koye enti mi printi de ye fili ewo net no enti oba TV so a na me so me de atoso ye peja document na mi peja anopa na mi peja sa ti dru sa me kwa akotro no me friend na me nya no na me se o se me ye audio no be ready enti me ye audio ampa o kenkan no so ye audio mpa e body bre me
ana me so me come to me di so a time bia o me pagya ne bi koi it's me ko rem me de ohuru mani mensua se we di question ba questions bebre na bri mani so me hu de mensua me duru fie kura mabre enti mensua se ana na me kwa akɔtro na me gya ni nyina me nyame se nyame onyema me enti ye kɔtro exams ne ba ye kura da bia na me pagya me document nyame wa ye ma pass me nyame promotion me de nyame ase papa nso nyame nhyiraw 14 years ni o me pa adwuma kura bra me brɛ na me ba papa na papa se wo de ka de obɛyɛ tro mama wakwankyerɛ kwana kwaye ampa ana ye de atu screen so no menya congratulations menya me ko AD2 14 years I was by now ka me ko DD enso me ko promotion da eduru okwa mente na ya ye ko agya me de me kon so a me pass we de ma anye ni nipasem be hu papa na erade waye me da nyame ase papa so amen and o promotion that screen so me gina say nyame akwa say me say try another promotion odifo na kasa e wo yesu demo amen o promotion a che wo mu ni nyina ewrade ma ni nyina mara ntentem amen wo yesu demo ana mabompa ya ma amen amen hallelujah amen anope me gina ha me di adanse a hye ewrade animonyam amen amen de woni ehu ni de waso ate no na edi ho adanse emre kakra bese 5 years ni na makuma de edi kan no eye me asemi ni me kunu ye wo sahwi ye kwan wapa no wono sese wabedi kunsu na me so me ne nkola no wo sahwi enti me wa anumre bi na me hwe TV sa me dadam me da wa na bibi etwa mu ewura me mpa na sese me hu adekro e flash mani so me hu adekro ade be kyene sa da na ye wuku ya ade be kyen ya wada no na me ntumi nsore en freedom me manu da be so me mu kra ma me ko toilet e wa na mo frɛ mo papa se ma yale ana ose de na aye no nkura me ka to ose mo fa ni sika mu mra aha ne sahwinye kwanketwa ye de me beduru ya na ode me ba papa ha ye beduru ye me kotena ne sei enti mi kunu ko okoje akwankyere e wo papa ho e de bai papa ba ho e be bompa ye mame akwankyere so ode mame me kodi so eni na wotwekra ana metumi sori dwa nante nyama ho ode obi a wo fu bo e wo sahwi e be na toka mo sroka kana to ho Orade chere me dia menya mama no odi so 7 days pepe na stroke na san ya dwane ama maame asori anante my god ya tosu biem eye me kunu na chiriba owon kokko achimwafosu ehwa na wowo oye agric adwuma ono so me kunu owa na ye friend say ni nua ne yare onim say yare eketua bi okoya wa bodam gidigidi pa wo sesa niema wo fom na me kunu say ei na wede me ye dan ono so ono kwa na akoye mema omo ye mema me no ba ko ne ono kwa na wa ha kapre kra na oni bi ekwan obefa so ko de ne beba kuma se ha eden na opa besia na ode ne sika mu na ode ne ba papa ha ode ne beduru ha wa bona ma moja da me kunu de so sanse kodanfo ne ho edam ti gu eye we na kuma so no wa bo ne kunu ma ne kunu anim nyina ho na ma moja kora beda na ni so aye kra mo chapaka from Eastern region taxi na obi o ya ban adwuma nyame wo sida ho Sompa nyame wo fia wa wo hweme a o tie me hye saa ayaresa tumi no menza won so emesra wo emejufu ha wo yesu demo mama to adanse no so pa cho na omudi ne bedru papa ha to omudi ne bedru papa na mi kukura woni kapre papa ka che ne se mo benya aduane adi te papa ji wo mo tena ha kakra omo bedidi omo be danya o papa na ma o moduane eno so papa hwe na onya busumi mienu edam o de yo mekura na eye me won wansan se mi hu bi da na mi sister ti kofo dua ha sei mi sister no wa free mu hana na wote enti na ye kofa no mpo ede ne ba na ede ne wura mi sister dem o se ho niema nyina ede ne bedru ha wonya busumi mienu makuma no ho ato no ama wonya ayaresa ama ne wo adwuma ama wo ye adwuma oya apan adwuma menka de nyame aye no menka nhye enye me meka me de na maka makuma de na omahu sampa se nyame wotumi wo fie ha de atoso miensa eye meka akire ewawa na me ba ne fon me sunda ye na ase me metekam na me ba ne wa amna tintini mu pa amna ne wa na wo frɛ me se ma so me mu ma gye me yesem pagya me nsa
mentumi nye me ba no me yese mpeda me nsa mentumi nye me ba no na me ba no wa amrenim ti ade che na mfrɛ me kunu ka che ne se papa di akora ne ye na nyi o ntimi de me de na ekɔ papa ho e na o se fa ne bra ne mfa ne nko e na ye de akora ne ba ha papa ma ya kwankyerɛ ma ye kɔ fa akora ne ho ne ma bi bai o de akwankyerɛ kan ye ho ma ye kɔ ye ena me ba no okɔ no school bi bia nya no baba kasa akora wa ha ama me de ma hunu dam ha de man kan hye nyame ne monyama papa nyame nam papa so aye ne ma bebre ama me ne me ma ani me kunu papa nyame shiraw nyame wonya okase ọmọ nfa mu kwadum mu na kwasra na kayen yeda wase amen amen hallelujah 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 amen ene ukwadai yes ene midweek yes on say nyame ma edi adanse be gira say nyame akwa nyame somafo Jesus also me fra dance ni be ma amen me fra dance ni be ma amen me se wo fi ho say amen amen me se wo Facebook ho say amen amen me se wo YouTube ho say amen amen TikTok ho say amen amen wo share TV me so say amen amen obi mas obi cross me so say amen amen yankɔ na nkuti adanse ne bemra na wo nso so obedi adanse sɛ na okwada yi a wuti obi adanse yes wo nso so obedi adanse no be yankuti bemra Ceder for Christ me pacho 208 6 good years awale mu minya awo first one buy essay no doctors declare me say me ntimi wo Ceder fear ha na mbenye ntafo oba ne be ma say 16 years oh so morate ntafo no waiva omo secondary school omo makwaya me pacho yo me person dem krare bara me shira omo special me pacho yo papa nkrare ye bo shema me pacho yo papa mati tieni ye ose oyede oware ye na yeden ose me worry 5 to 6 years me worry according to omo finance anya ade a metime anyima awo asase we bio ena me di to papa wo ha me ba ya na papa mama akonche o mama akonche that was August September na me kotwa scan na ntafo na manfo bebi se me sa ba ne se omo te se because of bi ho ewo kofodua me wo ha da bi awie obi ba ya me kan no kura chere sofo no otua me kasa na me dida sa dance na me say sofo no kura me call ho be one second me buy na no kasa sa hu so bi epe bibi nyankopon ade a che na program na set the captives free that was 208 August na papa say erade adi dia obia epe ama na mama etwa hwe wa ha since then ejumantimanti mamba krato yi say ne buy na me sa ba cancel ba ko na me wo na mbedi adanse ya obi entua me ka hwe eye nyama wo nsem na rade wo de ni paye ha bi so me action entafo a wa bedi adanse wo Ceder worship center obi ba ne nche be ka kire na say mami adenti na wakodi adanse ade sofo no abọpa ame sika se bedi adanse ma ye woni ba on pese nyame ni monyam ede de osi nyame kwan na tie mami adanse enam se nyame ye bi ma na obedi adanse no wasi no pe transfer na onya mami bi ho adanse na tie na mpese me ye me chop up ma apply sa 3 good years ya fam mame na uye program all night to ha move to another level that was 2015 honum baby me serve all night no na wo my churo nema me churo ya 3 days time admission bi ana me pen 3 days me wo ha na me ye call say me letter e wo mo nche me koji admission no ti me ko ye course no be 3 weeks time na wo ye program wo has altar against altars but we some mama no records general me say me be di adanse fi say die erade yama me no I was say me ko di adanse me free school mo ba no that was Friday 15th July na mbenya accident the car mu nipa nyina ewu ye na aka me na akola keto a wote ne maame na eso the God of Ceder we are not all born of fire your child balo because me ma wu nya o ma ne papa ya na ma bo ho ban na what you bring so there aba accident no nipa wu ye serious ono wa anya den
what's that called about 2 hours take them and before the accident Tuesday, me Sunday na mudi me poster and I'm Ceder dying her. Na bebre so omu ni pakura. Na me enkasa me who poster na aboni na mbibisa. That was Tuesday. Ni Friday na me benye sa accident. Ti me da kwa for launch 5 good years. Na me na afi de omoka amputation. Me ntimi mba. Na me suma me chiba mienu o tena me nche oba papa ho na papa ma na konchire na oba o se papa say bibia be fine till time me ankasa e try by papa say bibia be fine but 5 good years na mentimi anante me course almost say me koye no almost say course na me koye na mema na omo yes course na me say me be ye me shida ba me konye sa yi no na nka ye 2 years na mo di start course no to me accident no mo defer me na me say still mbeko me ko duru ya na nka mes ne be ye me seniors da sa ye na almost say there be a professional course ye wo adwuma mu dada ye ko akoto aso enti mo di course number 1 year enti me seniors ni wie pe enti me wie course no na mo san ama me koye second one say me ntimi fa ye adwuma enti me san koye top up me san koye top na me ye first class baby a na nka me ba be ye adwuma no mo so gi say di me ko district hospital me ko duru ha papa bi so wo ho si be ma bi a be ma kura ntimi be di in charge wo ho ono start adwuma na ye wo me ntimi fa me krata sam embe gi ne dabre ana penyin ni ka che me say adwuma na me ba ntimi ye me adwuma na me yi mani e wo ha na ye be ka che say papa ne say obi oba ha na ye no kura me ko ye ni patre o mo ko sa office bi agi say o mo wu ana o mo bubu ada ha obi kura bubu ada ha almost 17 years o da so da ho nam na me say anya penyin di enti na me ba ye o mo say papa ne say me preso am be hu dia na me say me ye Ceder ba me wo me ka chire that was 2 years ago ono ka ho say me kuta nkola for 2 girls 2 boys Midday hospital na papa ne frɛ me so oda kwafo no nche na me fa ne bon nche na me se boss mpacho e bon be wo ye me da na me ye wo dan o se ye me ka no wo de yiwe kuma na fa me bon nche na me se yo mate ti me ye me CS enti me da hospital ho be 1 week ti be ba fie 3 days time wo ha na e frɛ me say papa na ru enti me resume maternity leave first day me ko rura office on na bibia bo rura me hon na I to say I show be na me hu aye me baby if you want me start yare na me said no I'm a daughter of Ceder bibia ntimi enya me wogidi say bibia because no bibia say me ko I like your way me ko ye bibi wo office on na me say me nu bibia my landed sister yes after there Mesa eba Friday mpa ebo say ya na me bompa ya na me say me minu say bibia nya na me kwato aso ti mesa call back within a week time many me kunu e worry after I won a problem me wu wie no omojuma nti asore de year de me wo ha na oba be ka che me say or per se on my wedding. That was last year, 15th July. And yeah, blessing. After 15 years, 16 years of marriage. And you move a core, your new apartment, which is not single apartment, 2 flats. I will say, my many and Colana, they are all dear mommy, plus Viper, or the mommy say, plus car, plus car. It is Ceder media or young mamma door some beka a dear besan waha. Tinina a GD or Bibana Ebio can bibina and him say Ebia tra. Ceder Yamia Bia mammy. Me nine amputation. My husband say, oh, your head's with a mocasa or te na Adabi will be so oh, na 9 dear any dear because Cassani na barbontene Emma a bibubuye. And see, after the normal arrange, you said you go outside, now you call your surgery. You will have an sister be so outside one or your health worker. Or call us all by and I'll say, and Mamma and Hamon, doctors be by Aguna Jamasi from Germany, Honum. Omobaba, yet the same surgery, Nanka, you prepare. Now you have peppers be beer, like I say, you didn't be call. And I'll say, and no, I saw no better, and I'll say, Omba Santa Region, Ghana, and say, and my higher. And see young honum, you could drew ya and I'm a bone drafting on Omuji Mikasa, our Hase, Adika plates, more Adia Yemen.
To certain so mamma says, the I am the mean would be Colamian Sana, and I'm a cottage seed to be said, me per se, Membom who by little did I know, sir. After surgery, no cry, we know, many say, Edim Bew. No, me be your son, into upon the surgeries and I feed and I surgeries in our 8 hour mini per DM. Let me say, hey, Nameda wa Kolawe, but among Kolani or no mini pa. Not sometimes you know my room at my 40th year, 40th birthday, February. Na science and suba until I dream mamma, but baby and all day be an ba na matana and bumpy say radish me. I do that day no surgery or moya messages in you now, moya, I am money so into Omucha a Sans I only have 2 days na me sorry Nancy. No sans surgery, Mr. Ruby paying at age 30 years. To me 141 years. No sans surgeries very 8 1 sada. Or when you say you didn't call recovery 45 minutes now, me sorry, Jenna, me nice, I'm an answer. Oh, some and to the Sida, may mamma no. Nanka ye necrana, Miss Mbedi sa dance here, but make Tanasano, be become a semi bedia dance here. I was prepared saying, I may add my next week, na masra coin, na maba, ebedi sa dance here. Sida Yamenti. Madame mama aya kola ba konkola 4 obi pe ba akokura wonye sida nyamenti manye djuma sida nyamenti position a na me sondaya me sakaya sida nyamenti accident ka mu nyina nipa ewuye me kura me ye hwan me na kola ketekete nko ana na eka ho no sida nyame enema bebre me my connect to the Ceder ministry na erade baba ho ba se when you're the ring, see the Amen. On to me, men, not summer or summer, my connect yourself to the good place in the name of Jesus. A will be able to say, not Yamia or Shasafo no sooner. Abraham Isaac Yankopono, baby, I was on Nambiana. No show. Mommy, the devil does my cry. Amen. The devil does my bushia. Amen. I thank God for your life. God bless you. I cover you and the whole family in the blood of Jesus. May God be with you. Amen. Amen. Bishop Nenano and Oya Cheren. All the Nana serious. To God be the glory. Empire Mount. I pray for you. I pray for restoration. And Kupon Koso restore the whole thing. Amen. Bon Sema Jesus. That's what you do, America. Adansia edi honi. Mami si offer your funu. Na papa wanene mame eba counseling ya wadabi ebehu. Na ebra womu ewu counseling room asema o ka kire ne se. Adan na watena se ama niema aka chisa. Waso wa antiase. Ahwana ne maame ni busa ose papa asem wei o kan wo abebuo mu na fabra fom emaye wose ene ye mede ba fom dia abofra woda wo ba ne yafunu mu no wawu na enye abofra no ne ye pe no na emum obey a wo gina hayi wono na ye pesi ye ku no enti na wo mokum abofra no se de be ya se okwa akwo a wo be no operation ni mu no na wo baba yi susu afam awu papa wase odi akwankyere eto fom ema wo mo ana wo bom pa yesoso ema no ebra wo ko fie no na wotweso ana oye na adwen se wo ko hospital ese na ne ho enye ni yie wo ko isoso na doctor echeki no a doctor di adanse ye se abofo na wo da wo yam wawu dadadada ebro na wotwe abofra wo da yafunu papa se dia wo sika no wawu ebro na wotwe ehwa doctor for years one be no operation ana ahwa ne maame frɛ papa o ma akwankyere wo mo de eto fom maame ya abofra awu ɛwɔ ne yam ebro na wotwe no wɔse wɔkyem ye sɛdeɛ wɔ ba awu abofra wɔ nkwa Abraham fasikai entwa no efisa papa no waka se ye de sikai ka no wo bewu eti wo so wo ka kire se ye mfasikai ka no na wo ba kyem
wo abofra no ampa wo chimeye wo abofra no beto ho no wawu wankeka ne ho maami ene wati ho a enkwa ewoni mu 2024 na ni ehunu bia papa wasi wakawei edi Rabinya Kopon obekwa wo so wa ma o akora no so amma mo me be hia se toda oye adwuma na ode mpaebo aka ho o se oye Israel ni sunsun Israel ni mpaebo ka abrabo no mo som no mpaebo ka ho enti pa mpaebo so ka wade yoye ho na nya me dom ntawo so obedru ho a me ka kire se na ekoso afuwe me se ya dent be fa won fom ta amen afuwe unsu na obesere amen afuwe wa juma be so aba amen afuwe wani be kan rade ho na rade so be ma ode wa koma pe amen ade bia e solitia o no afuwe enti be solitia opion amen the place you used to cry 2024 a be laughter amen sit down. Ale papa ya laughter dia o ka tren se wo be wo foforo aka ho ampa maami si enne de wo wu ye na chi no wa wo foforo a wono de wo ye ti asefo wo ka we e de shewrade din animonyam mama de urade ase nka chomi de urade ase wo ho se pa no bamba wo de adom ni asida kese ko ma o twe di ampon de to so mi no ko ma papa ni da wase urade na je animonyam ni nyina ya urade dia amen. Oh, say the friends and no message nyame be share na name and then nyame ahye na name you me be be free won sa e bi ye car e bi ye fie e bi ye awade e bi ye akwantu e bi ye dwuma bi and no free ha ko ya Every Sunday ade ne be ma on e be ba double amen e be ba double amen e be ba double amen ade be o say Job o say Job nyame nyina sa ba double amen amen. Ceder ya kan de urade to me ye nua ba ise urade aye bi ama ne ba na onu ankasa e be kan de urade aye Pacho Ceder for Christ papa na mkopo nshira opa Mrs. Taba owakra ofafro kama shoboso menkro na so sela na akra ne mba pano ofra me no okacha me say doctor say na mani date bi sa akra na ma on be no operation am say wo Yesu din mu ye twa mema so na me ba papa ho ti me ba papa na mbebo na mane na papa se koya kwankere ma no na nyame ti ase oba wo afa ne ho afa ne ba ampa me koya kwankere na kwankere ni si fiada memene da kwasi ada na nyame asua me ba na somdue mu a wa wo afa ne ho afa ne ba sekai bia kana papa na nkopo won sra opa oma wo sra nya kase ma se da to so mienu nso Mrs. Aba to so mienu nso no nso oya doctor oba o America o ko se wa koya ne masters wo ho na waya masters na wi a aka na dwuma obenya o si o wi ya the application akoko hospitals bebre wo America ho enso ye mfra no enti obo mama ne anam se ko akoma to yam na meba odifo ho odifo nyankopon be ma ya faw ewo adwumam enti ko akoma to yam enti me ba kanse wa papa wana papa esa kire ma kwankire me ya kwankire ni wie esi ya ne na wo twi pepepe ana me ba ne fra me se mama danya me asepa na sesei adwuma no akumi so say me na me de me salati ni amepe na ma start adwuma papa na me o nsira wo pa rade ma ho sra na kase say adwuma na bu ni so a ono ankasa tena se na wa chusu ba ko a ope samre wa start adwuma no papa nya me o nsira rade no kase rade ma ho sra na kase da wa se nya me nya kase yenua ba ise odi adanse ahye onyankopon ti asefo animonyam osi obepie dem ha no na yare dane yafurumu a obo ka bosumi bia oko hospital yade no yaya enko doctor twere droma no onom chese odaduro so
wɔnom aduro no bɛ 1 year akosumi bia ɔtɔ aduro no but opie dɛm ha no awurade nam ne ho nkonkro tumi so yi kyerɛ o wɔno amɛka yadeɛ na nkyerɛ o na wokyerɛ ne sɛ ɛdɛm ha ya obi ma yɛ chalk nti abranteɛ baako a no wɔkyerɛ adeɛ mpo ɛna obɛwura ne nneɛmam sɛ ɔwɔ chalk wɔ hɔ ɛna ɔde baeɛ bishop wode chalk yi ma ababa sɛ ɔnwe chalk no na yɛfo yade a ɛtɔ no so a wanom aduru akyɛ no ɛbɛkɔ ɔso wɔnom yɛ ɛfiri hɔ wantɔ aduro biam ɛbɛsi saa berɛ a ɔgyina hɔ yi ne ho atɔ no yɛtɔ so biom nso afei sɛ ne yɛfo yadeɛ kɔdeɛ a ɛneɛ na ɔhwehwɛ ba mɛbakyɛw se mfie sɛn na wabɔ ɛba ho mpae 18 years mfinhyia 18 ɛna wapɛ ba da koro pɛ ɛdɛm ha yi a ɛna awurade fa wo so sɛ awurade kyɛ nadeɛ nti wɔ sɛ ɛduru da yɛ wada ɔba w'anim sɛ papa mpa yɛ a wobɔ maa me no mesrɛ awurade sɛ kyerɛ me deɛ menyɛ papa wɔ so kyerɛ no akwankyerɛ a ɔnyɛ awurade nyankopɔn adom wɔyɛ wieyɛ no awurade akyɛ ne ɛba bɛnyini wakyɛ ne ba bɛɛma a saa bere akora ne te aseɛ na saa bere akora no da ɔnight nti nyɛ sɛ nkɔpagyaa no ɛde ne kyerɛ na awurade adom saa mmerɛ okuta ba a ɔka wei ne hyɛ obi bia nkuran dɛ nyame ase ɛda awurade ase ɛda papa so ase bebree amen hallelujah 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 adanse a etwa gu ni nyinaa yɛwɔ adanse a yɛdi ne tv so ɛna yɛwɔ adanse a amanfo etu anamɔn ɛba nyankopɔn asɔlefio yɛwɔ adanse so a yɛfa na asɔlefio ɛno nti na mene me team ɛda yɛwɔ da bia yɛtena se nti yɛwɔ da wei yɛwɔ da bia yɛtena se time no yɛ anɔpa 6 o'clock ɛkɔsi 2 o'clock deɛ nti ɛkɔsi 2 ne sɛ obi wɔ sɛ baabi ofiri no ofuro kaa na ɛbɛbɔ 12 no ɔnuriɛ wobɛdu 1 2 a wobɛba abɛto yɛ na yɛbɛnɛ me team yɛbɛnya ne masɔfoɔ yɛnya kwan ɛhwɛ wo na yɛtio na wɔn nso sɛne amanfoɔ di adanseɛ no ɔmo sɛ sɔfo no nyame akwa no ɔkyerɛ me deɛ menyɛ ɔso woba nyame bɛfa me so akyerɛ wo deɛ wo so wobɛyɛ na wo nso so wobɛdi adanseɛ saa so na efiada biara opɛ baabi akɔbɔ mpaeɛ a efiada efia no pa no nkron na egya no asɔ opɛ baabi akɔbɔ mpaeɛ a ɛyɛ tuanamɔ bia no ɛyɛ atwuma kɔforedua ɛyɛ ɛbɔkɔ akɔforedua off Sunyani road wode gye numbers no na opɛ ɛne inquiries bia ɛyɛ ano wafrɛ number no deɛ di kan no yɛ 0557 0557 000 967 ɛna 0557 30 90 80 number ɛtwa to yɛ 0553 53 numbers to me say nyina ofreya on sabekae nyamisha na onye okase say na wo say wo mmere na the follow Ceder our use data na send us one for Paul kache kuruto asafaro o se muntintin na muhihim yenim say ye brother no erinya kwada anaju desio mu se wo mmere na oni ye bompae onyame omawa dance sabre wo bibi opese me boso mpae se ye wusio o documents o phone o bibi apeja ewade me hye wasemu tumi Jesus bibi a wapeja ne nsuo nsuo no na ne ayare sensio amen nsuo no na ne Yesu moja amen ne esenkyere ne nsuo amen odi nsuo be ye biara ewade mana dance amen wapeja the phone, the CV, the documents, the passport, the fra dance guso, amen. The fra dance guso, amen. Yesu demo ka, amen. Amen. Yamen ka ho na omo ho ba mame. Kosi say, Messiah ba wo champion. Na nyame ama ho so adanse. Just we abofo na ka che Sarah. Say be say aba wo champion. Na Erade acha wo ba. Have a good night. Bye-bye. Bye. Afedi from Pano trendy.